Don santali ki rules ki balaban penon kam haka FIFA World Cup kabanlong mentaus nem hakata. Kubla ya pibara ki paralog ba justru tenat ban sami kubuat sport. Ka World Cup hakatar mentaus nem kanlang ba fair na ki World Cup baladem. Tang na kajaka nroy na mala jupelong haka samay liwar hadin ka jingkut ka samay laikai hada ba Europe. Nroy mentaka kanti ka World Cup kan sedang haka ayam telang kumba pilatib. Kadairu ka World Cup kubaning kong eban pelong hakari Arab. Nroy ka bakhampar kalong pamentaus nem kindon santali kirul lani ki kindon ban pentrikam hakatar World Cup. Kiai kita ki santali kirul ki bathamai. Tu ngenyapait menta panengkong sangut ki substitute. Kani karul kam dalong syuk ka bada kham thamai namala jupdon kam haki tournament ni ki leg jong ka dau ba Europe kum ka Champions League Premier League bat kiwai. Nroy mentaus nem kadai ka sin panengkong ba FIFA kan sya pan substitute sangut kirang ilakai haka sikim. Lada ka jing lakai ka puasa ka extra time ki manager ki lawan chin sa way orang ilakai. Ka baar semi-automated offside technology. Ya ka video assistant referee lane VAR la penteri kam haka World Cup ajak pra. Menta ka kanti ka FIFA ka penon kam laki kor ki bakham stat ban ya ka VAR. Ban lab lane ban check ki offside. Katkum keripol ong bakane ka teknologi kan skam stat ban ya ka VR. Pat ka simper tang hap deng ka nyau phau bat ar phau seken ban lab ya ki offside kirang ilakai. Katkum Arsene Wenger chief of global football development ula ong bakane ka kor kayas riem kum ka line teknologi. Hang ni linesman undang ya ka baje pat kata ka baje kan ai signal lada ne ki player ki offside. En boro ya ka 3D screen kaban pendi ya ka offside haka stadium bad haki TV khnang bakinong pekai ken yoi. En boro kuma khar artli ki kamera tanom ki stadium bad kita ki kamera kin pej benia ya ki arpo khandai tli ki benta jangkat khonmat jang uwai player. Nolor kata entabro ya ki sensor hapo ka bol bad kini ki sensor kinlom ki data kumba sans pasen haka siseken. Baro ki data enpha asya ka VR bar ka VR kan pha asya ki linesman dengba ka baje tang haki seken. Kebalai expanded roster lane ka jinghe jong ka squad. Hakatar World Cup en kentup khambun ki player haka squad. Ban ya nujor bar ki World Cup beladem. Kandai ka sering peningkong baka squad kan kentup ar penungur ki player naka ar pelai kembaju julong. Basau. Goalkeeper foot on the line rule. Kani ka rule kam dadai ka bathamai syapi nama laki league kum ka Champions League Premier League bat kiwai ki league. Ndai kadai ka sin meningkong ban penteri kam haka FIFA World Cup. Hakani ka rule urang apkul la kumno kawai kejat kadai bandon ha line haka porba shoot penalty. Kebasan referee kentai. Kadai ka sin meningkong ba FIFA kan sya ya ki referee kentai ban official lane ban put haka World Cup. Ki kentai blasha jet kilong Stephanie Flappard na France, Salima Mukan Sangka na Rwanda, bat Yoshimi Yamashita na Japan. Kumpul haka World Cup. Endon ro laingut ki assistant referee kentai haka tar World Cup. Ngijiyo iru ya ki assistant referee kentai ha Premier League ba Champions League. Ndai kani kadai ka sin meningkong haka World Cup kisinrang. Kini kadai ki santli ki rules ki bang community pan penteri kam ha World Cup haka tar. Hatau pisngo kumno pila ban komen lada pisngo hun ne ya kini ki rules thamai. Dah pisngo tenat ya ke video. So far like but subscribe ya kani ke channel. Button on ro ya notification bell